سيدنا فكاك فكاجي لمكان سورة بن فكاجي الحمد لله بوآ كين نجيجو بوآ مثلا ما درسا قراتي محاضرات موقع الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. لئن شكرتم لازيدنكم. ولئن كفرتم من عذابي لشديد يا ربي. أبو ربي هذا قالوا جدا. آمين. أنا فاعتبين كنا كانت فرائدة تكلم جوجو كذي. إن شاء الله. فرائدة نمكو كيسا درسا تيجي كيسا أبان فرائدة إنه. بدازا. إذا بيجو ربي هذا قالوا جدا. آمين. nama kan wala jaiba adere sa tunan dame tu akasini malas urba sanna kala sisi shega ki jechu masado shega ki jechu kala sisi sabab isati barbada tu le ki dille barbade na tuwe masha Allah adere sa naman shega ke na shega an kala dua jechu ni danda akka jaiba nanda mate nama sanna kala sisi shega biyalle rabbi muri ade rezu nanda mate amma kuno khutba yugo jira rabbi ni ulah habuna amin abu subhana rabbi din habas amin yero mutta ora bana pumi tibeta yero ora bana pumi ora bana te baswara bisnata amin yo amma kitaba kana pumne wolidde bina bi wolidde de rabbi be kamal jannani isille bakamuka ni karasa murata wanni ni roba kana kaysa de kunne karanu fi aku bisi yo bakko ige tani male akka bakka wanta na karat di berade me ora bakka ora bisa nada amin amin ambo dini kana me dini te da dunya to rabbi ta ko ya domne o jenne bakko ige sese ambo dini kana ora oda da ade ora da ora bisa nada amin kana masini kana insyaallah ira duai wolinda kanu ilmi tanaka nurati ta panne aku to da